naon sih ya? Ditanya ku aing cicing bae teu ngajawab. Perasaan aing aya nu ngomong ieu. Dikira aing. Serem amatnya. Sing curi doang ieu. Sule, ja aing hewakan aing mau lah cicing bae ngomong ge. Ya urang sedih Sule. Ya siapa bawa kesedih jeung teh. Atuh boga jelema mah kabeh ge lae kasedih mah. Ada sedih nu kumaha sih? Ieu sedih aing bale. Siapa antas trek jadi pemain Indosiar mah. Ku menangis. Ku menangis. Tuh pan jadi aing ge anu diledek mah. Sia Sule. Tuh, siang teh apa kaing lah? Hah? Teh apa sekaing? Sule. Aya wanita sekaing. Aing hawa keneh ka sia trek. Kunaon maneh hewakan aing Sule? Amun sia hang dimaafkeun ku aing aya syaratna. Naon syarat lah? Tengekeun beuteung aing yo. Apa aing ngadengekeun beuteung salah? Kadenge Kadenge we kekerbekan. hayang emam aing yo. Aing ti tadi sesule aya yang dahar mah. Ulah kudu aing ngadengekeun beuteung sia. Amun sia teh mun hayang dimaafkeun ku aing aya syaratna. Naon? Belikeun roti aing. Mana duitna ge? Coba sia lah. Boga aing le. Ih, aing teu boga sia. Duit sia heula le dipake. Wah, teu boga tuh, serakan tuh. Sia heula. Ulah hitung-hitungan sia trek. Siling menolong ka babaturan mah. Coba siapa kudu ngumpulkeun be. Oh, sih kana kadinya na mah le. Geus kira kade itu meuli kue. Lapar aing yo. Oh nya, tapi Belum tapi-tapian, geus kira kade itu. oke, aing gitu. Tangguhan ko dia. Oh. Dang. Cong, kemana? Kemana? Alek apa? Tadi Cong Hilang. yang beli roti, Sule yang beli roti. Kan siswa yang roti. Kan usia boleh lah. Cong si Sule. Gara-gara kamar itu ya hewan karena orang, tapi aya syaratna cenah. Kita beli roti urang. Harap dimaafkeun. Oh. Gitu. Cuma andi teh Cong. Loh. Asal belum menang kopi. Oh. Minum kopi dah bareng sih nya. Oh. Jadi ya. Bisa itu. Oke. Tungguan Tungguan idenya. Ulah ke mana sih ya? Oh. Kasih kopi apa? Oh, ya anak ani itu. Ini ani yo. Aku manusia teh. Ani teh. Oi. Ani yo. Oi, oke. Oi. Ani yo. Naon, Cong? Ani ini kopi. Ani itu. Ayo pohon. Oke. Ayo kadinya mulai. Waduh, Cong. Yo, ani pulang saya. Ini tolong amat. Menyalannya ini ampun ya. Ayo masih ada tinggal di luar ay. Kopi hitam, kopi hitam, pemilikku. Kopi hitam rasanya kopi hitam rasanya nikmat. Berarti sehat, sehat orang ya. Sehat orang lain. Jaya les. Si Acong benernya diudahkeun lah. Cong. Kopi ya tah. Kopi. Wah.
Tuh. Kosong amat ya. Kopi rotinya ayah. Ayo juga lah, Cong. Lima, kue. Kopi hidung mantap. Ayo deh, ayo telepon. Ayo, agar dulu. Ayo, yuk. Saya nginum dulu, Cong. Ayo telepon. Tuh, kamu kan ayo, Cong. Mantap ya. Ku ingin kau selalu di hatiku. Boy, ulah saya tolong bayawak, boy. Eta siap bekerja sang ledek aing. Teh, anjing sia mau anak bayawak ka dieu. Gas ulah ribut basule. Berasa salaman sia damai. 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 Sia kana RT kudu hormat. Iyo aing minta ampura deh. Ayo makan itu. Yuk. Gas. Ngopi. Kan itu ngopi. Jadi orang ngopilin. Wah, budak mager pesta itu. Campuran lah, mumpung aing keur lapar. Nah, nama kopi bae. Woi, ayam ge. Tak. Yang masih kopi. Oh iya, RT kena teh. Putih ayamnya. Pan tadi mantel, Le. Bob, siapa menun pakai ayam? Ento ge. Kan ayah siap put ayam. Tadi lengan sia tai ayam lain, Bom. Alek Bom penasaran aing mah. Tai ayam lain sih. Benar tambah Bom. Tai ayam. Aduh. Geus Bom geura kuku mahala kan itu. Kesabah tuh. Buang hati tuh kotok dah. Geus lah pindah ulah di dieu, Le. Ayo, sayo. Cong. Ini mau beuteuk kotok. Ayo. Harun. Tak aing mah. Wih. Baru. Harnak di dieu mah. Jok dia. Laksaan itu. Aing mana aing? Di dieu. Di dieu lah aing mah. Ya. Jok nak. Nah. Nanti ya. Ente. Sule, man serian. Hah? Minum teh. Kopi nak. Aing minum ge kopi lainnya. Mangga. Ih, para sabut kotok amat mah. Mau. Di mana ayah Sudah ya? aing minum kopi nak. Ayah. Kayak aing lah, Cong. Kenapa? Kotok amat, Cong. Nama yang ngopi. Aduh. Di mana itu kotoknya? Oh, yang mana emang bersih. Apa aja Sule? Mau dikusut-kusut kedingan. Aikot. Tak. Jorok sih ya. Korok sesuai. Ih, Woi. tina kopi ge tadi beureung sia sulenya. Wah, woi, panggeureun sule. Woi. Bau. Pakai cukut kumah nake. Sule. Woi, sule. Aduh, sule. Coy. Sule. Coy. Coba bom.